Assalamu alaykum şef. Kançadan ekan o 2 qo'chqor, cho'ng qo'chqor? Arkası 70, bunisi qancha? Bunisi qancha? 130 bilan anjalik. 150. Ha, narxisi nega 70? Öyle aka? Ekoy bir deyli go. Oy. Sel arzonroq. Je parodasi qanday bularning? Ha, liniyalari va. Arashandari bor je qanday? Avato bor ha? Narxi gisari, bu avato. Qanchaga berbedinglar sen avarni? Berbegen sen avar. 50 euro. Narxini 50 ga berbedinglar. Ha, buni-chi? 150 mingga oldi? Yo'q, sotiladi ekan. Ha, sotyapti. Ha, yaxshi. Hallallardan bo'lsa. Tishlari qanday o'qiyapti bu arada? Ikki tishlar ha? Nomerini aytib qo'ysanglar o'zi keragi yo'q bu. Aybek Bazar qor, YouTube. Aytib qo'yib 755 1902. Aha. Uyda bor qo'chqor bor daga. Ha, bo'ldi. Shu nomerga chalaverasizlar tuğanlar. Suyunchu tuğanlar. Assalomu alaykum YouTube ko'rarmanlar jana mening подписчиктерim. Murunqo YouTube kanalim Aybek Bazar Xabar 1 degan kanalim blokdan chiqdi. Au жака эмнелерди киргизесиң десеңиз, ал жака только машина базар кирмекчи. А сиз көрүп жаткан YouTube канал болсо, только кой базар кирмекчи. Эгер сизге ал YouTube каналым кызыктырса, ушул YouTube каналыма кирсеңиз, калган YouTube каналдардын тизмеси чыгат. Ошону бир аз ылдыйраак түшүрсөңүз, Айбек Базар Кабар 1 деген каналым бар. Кут ошол каналыма кирип, видеолорду көрсөңүз болот. Уже видео киргизип койдум. Лабо жана порталлердин бааларын киргизип койдум. Daha bir жолу assalomu alaykum, işinizlerge ийгилик. Бұл видеода тандалма чоң qochqor болмокчу. Каналдан алыстабай, бир алдын ала бир лайк, бир подписка басып коюңуз. Сиздин ар бир басып аткан подпискаңыз жана лайкыңыз мен үчүн дем күч кубатымдын себеби. Туган канчадан qochqor бар? Аха, бул 100 миң, 150? 70 ha? 55 ha? Канчадан бербедиңер? Kança? 78'ge berbedingер ha? Mo ortodogunu-chu? Sırayla narxı çekesdegich. 48'ge berbedingер ha? Tişleri qanday o'qiyat? 2 tiş, 4 tiş, 6 tişler ha? Ha, yaxshi. Hava topar da ha? Nomer aytib qo'yib tuğan qo'chqorga qiziqqanlar bo'lsa chalat. 222 menen. Aha. 40 60. Atыңар? Nishonboy. Uyda barуда qo'chqor bor? Bo'ldi tuğan. Şep qancha ekan qo'chqor? 70 ming ha? Berbegen sanangiz qanday bo'lib qoldi? 68 ga berbedingiz ha? Ha, yaxshi. O'shunda qovg'a teri 70 bo'lib qo'yadi. Ha, tishi qanday? 4 tishi, parodasi-chi? Gisari, telefon nomerini aytib qo'ysinlar ha, tuğan. 551 ming. Ya qo'yto'zar? Qo'chqorda ko'rsat. Aytaverlar. 551 ming. 551? Ova. Qancha? 16. 16? 16. 16? 07. 07 ha? Ha, yaxshi tuğan. Qo'chqor kerak bo'lsa chalaversin ha? Bo'ldi. Shep qancha bu qo'chqoringiz? Yaşı 3 yaşar qo'chqor. 3 yashar. Ha, parodasi-chi? Parodasi Alato. Avato ha? Berbegen sanangiz qancha bo'lib qoldi? 80 mingde odam. 80 ming so'rayapsiz ha? 65 ming berberdim. Berbedingiz ha? Tishi qanday o'qiyapti dedingiz? 6 tiş. 6 tish ha? Tam 6 tiş. Ha, bo'ldi aka. Telefon nomer akam? 770 Aha. 52 54 26. Atınız? Zamir. Uyda qo'chqor bor ha? Jemshillar. Var qo'chqor. Par soyishtuqa jana uruqtuqa. Bo'ldi akam. Shu nomerga chalaverasizlar. Shep qanchadan bu qo'chqor boringiz? 2 tiş qo'chqorlar bo'ladi. 2 tish qo'chqor bor ha? Aha. 65 ming. 65 ming so'mdan ha? Parodalari qanday? Qancha dedingiz? Alato parodasi. Avato bor ha? 65 ming. Berbegen sanalaringiz qanday bo'lib qoldi? 60 mingga. 60 mingdan berbedingiz, janag'i nomerga chalaversin ha? Bo'ldi akam. Tuğanlar mına ikinci qo'chqori. Janag'i nomerga chalaverasizlar. Shep qanchadan keyin qo'chqor boringiz? Aha. Borcha? 4 tish ha? 60 kemi var avdaga? Parodalari qanday o'qiyat? Gisarlari? Yaxshi. Qancha bu avgan qo'chqoringiz? 50. Berbegen sanangiz qanday bo'lib qoldi? O'sha avgan.
Çıkaracak bize mi çıkaralım? Болду акам. Bunlar neydi daha bir Азыр. Аябай бекинип калып тур го, а? Мусуяны тартабыз. Канча бул шөп? koç 80 bin. 80 миң кеми бар, а? Пародасы? Қанатбек. Гисар, таза кандуу. Буну 4 kişi. жакшы ака. Телефон номер айтып коюң акам. 227 28 канча? 0282, а? Уруктукка кочкор керек болсо чаба берсин, а? Болду акам. Шап, канча бул кочкоруңуз? Баасы канча? 75 миң сом, а? Бербеген сенаңыз кандай болуп калды? 55ке бербедиңиз, а? Тиши кандай? 2 тиш. Пародасычы? Билбейсиз, а? Пародасын, а? Жакшы ака. Шап, канча экен бул кочкоруңуз? 120 миң, а? Бербеген сенаңыз кандай болуп калды? Бербеген сенаңыз. Сураган жок, а? Пародасы кандай? Арашан, а? Жакшы ака. Тиши кандай тиши? 6 тиш, а? Жакшы ака. Номер айтып коесузбу же кереги жокпу? Кереги жок, а? Болду акам. Шеп, кочкор бар канча экен? Эко 120, а? Анын аркы чекедегичи? 250? Не деген парода бунуңуз? Алато, тиши кандай? 4 тиш. Бербеген сенаңыз канча болуп калды ошону? Сураган жок, а? Мо экөөгө канча берди? Бирөөсүнө моусугабы, чоңуна? Наркыгабы? Булардын пародалары кандай? Гисар, Ауган арбаш, тиштери? 2 тиштер, а? Наркыңыз канча тиш дедиңиз? 4 тиш, а? Номер айтып коесузбу, шеп? Ама үйдө бар болсо дегеним. Үйдө жок, а? Кереги жок, а номер? Канчадан келген шеп бул кочкор боруңуз? Koskorlar olsa 100 миң, а? Пародасы? 6 тиш, арашан, а? Бербеген сеналарыңыз кандай болуп калды? 65 bin. Kalmaya marasın. Арашан, а? Муну баарын бирме-бир сурап чыкса көп убакыт кетип калат. Мынчадан мынчага чейин деп койсоңуз болду, ака. Bunlar 50 bin kem var. 50 миңден кем бар. 50дөн 100'den kem. 100дөн 100гө чейин экен да. Тиштери кандай болуп калат? Seri 6 tiş kalgan 2 tiş. 2 тиш, 6 тиш, а? Бербеген сеналарыңыз эң патологу кандай болуп калды? Katalogdan soragan yok mu? Ne bileyim bundan sonra. Канчага сурады, ака? 65 миңге. Жакшы ака. Телефон номер айтып коесузбу же кереги жок? Кереги жок, а? Шеп, сизденби? Брат, карап койсоң. Кочкор бар канчадан экен? 80 gram var. Канчадан канчага чейин? Тегиз 80ден бе? 80 gram var. Канча баш бар бу жерде? 10 baş. 10 баш, тиштери? 2 tiş. 2 тиштери, пародаларычы? Güzel. Гисарлары? Бербеген сеналарың кандай болуп калды? Şimdi iyilik. 50ден патолог берип атышат, а? Жакшы. Канча баш дедиң? 10 baş. 10 баш, а? Телефон номер айтып койсуң туган? O. Айты. 704 Аха. 16 07 03. Атың? Bahtiyar. Кайсы жактан? Aktosun. Болду. Буруктукка кочкор болор жана союштукка керек болсо чаба берсин, а? Чаба берсин. Болду туган. Кочкорлорду өзүңөр бир бааласаңар да болот, тугандар. Канча экен бул туган? 100 миң кеми бар, а? Пародасы кандай? Ауган, а? Бербеген сенен кандай болуп калды? 70ке бербедиң, а? Тиши кандай? 8 тиш, а? Телефон номер айтып коесуңбу? Аз токтоп, жаныңа барайын. 995. Аха. Аха. Үйдө барбы кочкор? Жакшы. Кимге кызык болсо кочкор бар. Ушу номерге чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Канчадан келген бу кочкор бар, укам? Aka argıl. Канчадан канчага чейин? Aka 100'den başlayıp 70-80'e çeyin. 70ден баштап 100гө чейин, а? 70'den başlayıp 100'e çeyin. Тиштери кандай болуп калат? 2 tiş. 2 тиштер. 6 tiş var. 2 тиштен 6 тишке чейин, а? Пародаларычы? Hem apaları, Ser babamızın ataları Afgan. Ауган, а? Бербеген сеналарың? Birbirine senalar hem
Потолок. Барын сурасак ол время жетпей калат. 85 болды. Эң потолок 85-ке чейин болду. Ге укам, бияка өт. Телефон номерин айтып кой. Telefon номерлер 0777 Аха. 07 Аха. 72 74. Союштукка, уруктукка кочкор керек болсо чала берсин, а? Болду туган. Канчага сатылды туган? Канча бараке болду? 65 миң сомдон, Парода бар кандай экен? Тиштеричи? 8 тиштер, Уруктукка алып кетасыңарбы? Жакшы. Тугандар 65 миң сомдон сатылыптыр, куйрукту карагыба, гавданы карагыба, кочкору бордун. Сен саттыңбы? Ой, красавчик. Бирөөнлө же экөөнүбү? Бирөөнлө, оны? Жакшы. Ушу кочкорун канча укам? 120 aka. Пародасы? Paroda. Ауган, мо сатылган кочкорун кандай эле пародасы? Ауган эле. Бу тиши кандай? Тиши мына. 6 тиштен жогору экен, жакшы. Өзү кошуп барды она falan. Бербеген сенен кандай болуп калды мунун? 80-ге сурадык şu. 80-ге бербедиң, жакшы туган. Баягы эле номерге чаба берсин, Дадыл кочкор бор керек болсо. Акам, канчадан экен бу кочкор боруңуз? Өзгө урнатып кетип бараткан адам, акам. Канчадан бар? 70-тен 300 миңге чейин, Бербеген сене барыңыз кандай болуп калды? Потолого. Сурабады, Канчага сурады, акам? Бербеген. 190-дон, Кайсы бар экен, ака, 300 миңге чейин деп атканыңыз? Могу барбы? Парода бар кандай экен бар? Авато, Тиштери? 2 тиштер, Келиңиз, ака, номер айтып койсоңуз, кызыккандар болсо чалып сурашат. Кереги жок, Болду, акам. Берде канча баш? 10 баш, Базарыңызды берсин анда, акам. Канчадан кен бу кочкор боруң? Тандалма окшойт. 100 миңден тамдар. Тандасы 100 миңден, 2 тиш арашам өзлөр. 2 тиштен канча тишке чейин? Жалаң 2 тиштер. 2 тиштер, жалаң эле. Арашандары? Арашандар. Грин карталары менен полный. Документальный полный. Жакшы. Бербеген сене барың кандай болуп калды, туган? 83-кө бербейт. 83-төн бербей атасыңар, Жакшы, туган. Уруктукка Кошто берири. болду. Номер айтып койсоңор, туган. 79 менен 40 39 39. Атың? Атым Оматбек. Союштукка, уруктукка кочкор бар керек болсо чаба берсин, Болду, звонок беребиз. Айланыштабыз. Канча баш бар бу жерде? Бизде 8 баш бар. 8 баш, Нарагынан да бир тартабыз. 22 см, бойлору 94-төн 91-ге чейин. 91-ден 94-кө чейин. 94-ден 94-кө чейин. Кулактары 21 дедиң? 21-ден 23-24-кө чейин. 24-кө чейин, Жакшы, туган. Жалаң Афган аралаш. арабаштары. Арашан силерде үйдө дагы бар да, И видеодагы козулар бар. Арашан алгандарбы же Арашандар. арашандар, Көп элеби? Öyle 100 ашып калды. Козу барбы жабаң же? Козу бар, Жакшы, туган. Нарагынан да бир тартабыз, тугандар, аябай көп жакшы кочкор бар экен. Мынакей тугандар, ошо бул жакта арабынан көрсөттүк. Кичине сүрүрбөйлү, бошоштуруп айдап. Анакей айдап жатат шер ээси. Жана номерге чаба бересиңер, кызыккандар болсо, уруктукка жана союштукка кочкор керек болсо.